بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبلي الإسلام يا ورسومنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان برنا جل قبر خافنيتكو إسنر بودآني حواسا خيالين أكسد دربه سلامتان جنة وان درس الرتي والأقر مالي akka duritti dura bu'ee isinirratti salaamanne saniif dhiifama jecha waan hin ture jecha adabbii kafalu sani dhaggeeffadha inshaallah bakka jirtan hundarraa'u. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa baatii ramadaanaa soomanuu dirqaman irratti godhe roga islaamummaa shanan arkaana islaamaa shananirraa soomana tokko taasise rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa. Rabbiin subhaanallah ramadaana dirqama nurratti godhuu wajjiin bu'aa gurguddaa nuti ramadaana kanarraa argannu faayidaa hedduu rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa nu taasise. Baatii isii keessa diliin hedduun nama araaramamtu, namoota hedduu rabbiin ibiddarraa bilisoomsu, baatii ibaadan isii keessa nama laaftu, wanni hundi nama gammachiiftu rabbi taasise. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa dirqama tokko hoggaa gabroota irra kaa'u dandeeytiidhaan wajji kaaye waan isaan dandayan jechuudha. Yoo karaa ittiin akkaataa itti waan san gabroonni geggeessuu danda'u wajji taasise rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa. Soomanas akkasumatti namoota hedduu soomana kanaan dhaabbachuu hin dandeenye sababaa amma lakkaa'uu teenyu kanaan namoota kanaaf uzrii yoo rakkoo soomana itti furuu dandahan taasiseef. الأعذار المبيحة للفطر عذري سببا إسيتين صومنا فرون نماته سنين واتقو إسني لكاوة نما أكمتو صومنا فرودا دا صومني واجب ربي تأسو جنو نموتا فرون إساني هيا مميتو جرا مالي نموتا أكميف هيا ممي يون أكمتهن صومنا فرون nama hayyamamaa waan ji'u takka lama jee isiniif lakkaa'uu barbaada. Maaliif namoonni hedduun waan kanatti hoggaa fayyadatu namoota dogoggoruutu jira itti fayyadatuu keessatti jechuudha. Akka dogoggorri sun hin argamneef warri rabbiin uzrii isaanii godhe sun qixa gartee sirriitiin akka itti fayyadatuu dandahan gabaabsee oduun dheereessine bakka hedduraa dhageessanii nin beeka akka bakka hedduraa dhageessan yeroo soomanaa kanaree namni maasha Allah du'aanni akka jirutti wareegama kafalee nama waa barsiisa bakka jiru hunda waan kana isinirra dhokatallee jee yaadu anillee mee sagalumatiyya sagalee warra na dura dabretti dabalee irra deebii akka isinii taatu waa gurra isin buusuu barbaada. رفع الحرج وعدم إلحاق الضرر والمشقة بالمكلف من المقاصد الإسلامية. حواسني توك نمتكي درك أمني أمانتي دا الرجل توك أكا إني هركن أكا إني هنچنك أمني چنكي إسر أولچون ركو إرى أولچون niyyaa bareedduu sababaa siidhaa shari'aan islaamaa taasifte raay. Shari'aan nama miidhuuf hin dhufne, nama cinquuf hin dhufne, nama rakkisuuf hin dhufne, rakkoo namarraa kaasuuf, cinqii namarraa kaasuuf dhufte malee nama cinquuf hin dhufne. Soomanni hoggaa dirqama nurra godhamu nuun azzabuuf yoo nuun cinquuf himi. Salaanni wayta nurra godhamu nuun cinquuf himiti, nuun azzabuuf himiti. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هقاوان تقوتي سن أجج أكدا دي سنتي هجدان نجي نبي كيني صلى الله عليه وسلم. شريعة الإسلام
ركونا مرة فوتي ملي ركونا مرة كيس دليله الدو تجرى خنرى قرآن وقلالو وان أدى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر أكنا ننجى ربي سبحانه وتعالى ربي لا فنتي دا إسنين فدا وما هند خيستو جبدو إسنين فدو إسنين را لافزو دم فدا ملي إسنين را جبيسو هم فدوجا آيات برو خيستي يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا ربي وان أججو خيست وان الرئيس دوركو خيست اللي وان التيسن أججو خيست اللي ربين كان سبحانه وتعالى إسن الراحة فليسوا برباد دركما وان إسن دندين إسن الرتنفو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إسن الراحة فليسوا برباد إسن الراحة لافسوا بربادا وخلق الإنسان ضعيفا إلمنا ما خن ضعيفا كتئ بيخ ربين كان سبحانه وتعالى آيات برو خيستي وما جعل عليكم في الدين من حرج دين كيستي ربين ركو إثن رتين تاسف نيجا ركو إثن رتين قون ربين سبحانه وتعالى وان خرا إثني قده وان إتين نقبرا جي وان إثن الرخاي خيستي ركو إثن إتين قون لافنتي لو وجي قد إجيج شدوب أكاتا نتي وانسان أجج ربي سن أكدن دين يتي هجتي نجيج شدوب صلاة يوتي dhaabbattee dandeessu dhaabbattee salaat dadhabdu teessee salaat dadhabdu ciiftee salaat soomana yoo ta'e hunoo akka amma waan amma lakkaa'u deemnu kana itti kanatti fayyadatta jechuu soomanni ramadaana dirqama rabbiin gabricharra kaaye gabrittirras kaaye warra baaliga ta'ee dirqama amantii fudhatuu gahe dirqama sanirra rabbiin kaahillee haa ta'u ammoo هناك بعض العوارض والأعذار ركو أزري تكا تجرى تإلما نمر رفتو ركو تكا تنما مدتو تجرى واي إسا خيستمو درقما صومنا سنتيسر رابوفتو جيچو يرودف درقما صومنا سنتيسر رابوفتو ركو أداتو تنما قنم تجرى sababaa sanii furuun isaaf hayyamamu jechu inumaa yeroo garii hayyamamuu qofaa miti furuun irra dirqamaa jechu yoo rakkoon sun waan ulfaattuu taate furuunuu dirqama haa ta'u jechuudha hayyamamuu qofallee osoo hin ta'in furuunuu yeroo garii khati dirqama haa ta'uuya wanni sababaa isii soomana furuun namaa hayyamamu toon waan akkami isiin gabaabsinee taakka lama jee isin ilaala akka nu durallee facaatullee barbaadu maal yoo tahe gabrichi tokko gabrittiin takka gabroonni rabbii tokko yoo akkam tahe furuun isaanii hayyamamaa khadura almaradu dhukkubsataa ta'uudha namni kun المرض وهو من الأعذار المبيحة للفطر dhukkubni rakkoo soomana furuun nama hayyamamu irraayi soomana akka furan nama taasifti dhukkubni jechu rabbiin akkana jedha subhanahu wa ta'ala faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar faman shahida minkum ash-shahra falyasum oga soomana dirqaman irragod namni baatii arge haa soomanu ajanyu kun amma khawali galaat ammoo namni dhukkubsataa ta'e yoo yeroo soomanni seenu kana inni dhukkubsataa ta'e yoo imala jiraate furuu danda'a yeroo fuula duraa keessatti khafalaanuun ja'a fa'iddatun min ayyaamin ukhar namni dhukkubsatu ni furaa namni dhukkuba qabu soomana ni furaa jenne hayyee maali dhukkubni sababaa saatiin soomana furuun nama hayyamamu dhukkubni soomana furuu nama hayyamsiisu kun dhukkuba akkami amma asii bakkiti bareechinee ilaaluu barbaachisu qajeeloon dhaggeeffadhaa bakka kana namoota hedduutu hamikinaata wayii barbaadu jira namni qalbiin isaa darree iimaanni isaa kun qalalaa'u uzrii rabbiin taasise kana
sababaa godhachuudhaan dhukkuba kana dhukkuba akkami soomana namaa furuu namaa baqqaasisu jechuu kana akka maleetti fudhatee karaa maleetti namni itti fayyadatu akkan jiraanne dhukkuba akkamtu isaa yoo dhukkubni sun nama qabe soomana furuun namaa hayyamama. هو المرض الذي يخاف معه الإنسان الضرر أو الهلاك. ركمني سبباسات صومنا فرون ما هي ممخون ركوبا يونم تيجون كأيخ صومنا تاتي دررا يواو ميدا لبو سرت صداتو يواو غاغا مجتشون ميدا كامرت فيدو ميدا نمتيجا خنا رفيدو سببا صومنوتي ميدا نتلوفتو يواو إنماو غاغا أمو إسا هلاكو ركبني سا ركبا ألفاتا أكنا يوته أو يلحقه به مشقة شديدة يواو ركبا خنا وجي يوسيوماني ركون ألفاتو تاتي خائسا مدتو يوته ركو أكم ركو ركبا سن اتدبلتو لال ركو ركبا سن اتدبلتو يواو فيا بودا درعان ستو سببا إني يواد سببا ركون سن ركبا اتجابي ستو يواو فيا سا بودا درعان ستو مشقان أكنا ركون حلاك لبور صداتو سبيو صومنا خنا ركبا خنا وجي خايخ صومنو تاتي حال خون كيسا مدتو يجو يو صداتي نمتيجو خون نفرا يرو برو يرو فايتي هنگا إسر جرو خافلا جيچول جدومتو نموني توكو صومنا خيسا يو ركبساتي يواو إسما ركبساتو صومني تسيني odoo dhukkuba sanirraan fayyin osoo dhukkuba sanirraan fayyin du'e kana qadalleen irran jiru duuba namni qadaan irra jiru nama dhukkuba sanirraa fayyee yeroo kafalu argatee soomana san hin kafalin deebi'ee immoo jidduu tanaan ajallitti dhufee du'e suni irraa kafalama aanan isalleen irraa soomanuu qaba yoo firri irraa soomanuu qaba jechuudha dhukkubni isa wajjin soomana furuun namaa fayyad baqqa'u isa kana dhukkubni xixiqqaan dararaan irraa namatti hin dhufne dararaan qaama keetitti illee hin dhufne lubbuu teetirratti illee hin dhufne yoo cinqiin mashaqqaa waan jaan yoo soomante mashaqqaan sitti hin dhufne sani sababaa saniiti jecha soomana hin furan dhukkuba nama miidhu malee dhukkuba akkanumatti caadii ta'e tokko humaa soomantus humaa sitti hin dhufne sanii jecha soomanni furamu akkanatti qabannaa taakka jaa dubbii wal jalaa qaban maleen taatu taakka jaa khalamaanii namni furuun hayyamamuuf jaarsa dullacha turkufa yoo totorraa jaartii dullattii turkufa totorraatu warri khuni akkuma dhukkubaa kanan laalama furiinsi isaaniif hayyamama maaliif waan soomanuu hin dandeenyeef jechuu waan soomanuu hin dandeenyeef furuun ni hayyamamaaf walaa qadaa alayhima jarri dulloonni kun qadalleen irran jiru li'annahu isaan soomanuu hin danda'an waan soomanuu hin dandeenyeef qadalleen isaan irran jiru jaarsa dullachaa fi jaartii dullattii kan maali malee yeroo akkam yeroo misaaliif amma amata keeysatti yeroo soomanni namarra jabaatu jira yoo oowwa ta'ee namarra jabaatu yoo yeroo tana yeroo qabbanaa keeysa kafaluu ka dandayan jaarsa kunii fi jaartiin dullattiin tun yeroo qabbanaa keeysa yeroo takkaawu halkanii guyyaa wali gabaabbatu keeysa yoo kafaluu ka dandayan ta'e ni kafalan yoo dandayin
إسان خفلتي ترجر ملي صومنا قدا خفلون الرنجرو بدل سني إسان خفلتيتو الرجرة مالسون قويتي مسكينة توكو نياتشسان صومنا نفران قويتي مسكينة توكو نياتشسان مسكينة توكو خنا مال الرد أبني أكنجن وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ربي خينيا أكنجن سبحانه وتعالى ورّا صومنا صومنا أمو صومنو وجي مشقات تو صومنو خن إسان ركسو خكا جارسا دولتا خكا جارتي دولتي ورّا صومني ركوت فيدو ورّي خني صومنا فراني خفلتي خفلني جا بويتي مسكينة توكو نياتشسان هنگم تك فديان كننكم مال شوف مسكينتي فو كيلو تكافي چنا روزا وانكا نياتمو كيلو تكافي چنا مسكينة توكو نياتشسان ديدي خننيفس bilcheessanii nyaachisanis umaatii miti kun dheedhii nyaachisanis bilcheessanii nyaachisanis dheedhii kennaniifis umaatii miti guyyatti kiiloo takkaa cinaa guyyatti kennaa deemanis wali qabanii waan guyyaa 10 bakka takkatti waan guyyaa 10 bakka takkatti waan guyyaa 30 illee wali qabanii bakka takkatti yoo kennan هما إرتين جرو نتها كاتس جتشورا خنافو جارسي دلومي في جارتين دلومتي تركفة تاتي صومانون دنديني ورخوني نفران قدلين إرتين جرو أمو خفلتي إرجرا أكس جناني قچلوتي لا دقي فدا قچلوتي صدفان dubartii garaa qabduu fi tahoosiftu bakka kanatti dubartiin qaceelloo na dhaggeeffadhaa duba bakka tanatti qaceelloo na dhaggeeffadhaa dubartiin gariin garaa qaban jechuu kana waa garatti hafnaan soomanuma furan jechuu seeti ilmoo luisisanii harma afaan keenyan furuun numa hayyamama seeti akkasii miti maaliifin akkanasiin jaa gaaf tokko intalti takka na bilbiltee sheekha baatii afuriin garaa qaba soomana furuun hin danda'ayin aan jette sababaa kiyya wanni baatii afurii maaltu garaa si jira maarii jecha soomana furtaa yoo deeyda'a waan jaan tokko deeyda'a sababaa deeyda'ni sun nama gariirratti darajaa dhukkubaa gaya nyaata dhoorkee waa hunda dhoorkee namni haakima haga ciisu takka gaha wanni sun yoo waan akkasii ta'e suni hukmii nama dhukkubee qaba sun hukmii nama dhukkubsatee qaba namni akkasitti wanni isaa sun amala hamaa akkasii qabu deeyda'ni isaa izaabarra hamaadhaa suni akkuma dhukkuban lakkaawama suni furuu danda'a ri'anna huree haakimaa wuciisee nyaata dhabee zeerootti kaayanii guyyaa meeqa haakima ciisaa akka dhukkuban lakkaawama sun ammoo garumatti waa nama hafanii jecha soomana ni nyaatan jechuudha miti maal tujira bakka kana ulamaa'iin islaamaa hundi walii galanii dubartiin garaa qabduu fi talluuysiftu furuu ni dandahanii yeroo tan furan yoonin ka'ee soomane qajeeloo na dhageeffadhu dubartii keessaa'u dubartiin soomantu xixiqqoon ta dullootan turkufan ta'in qajeeloo dhageeffadhu duba yeroo akkam namni garaa qabu furuu danda'a yeroo akkam namni hoosisu namni luuysisu furuu danda'a yoo ka'ee soomana kana soomane ilmoon an garaa qabu tanaatu miidhama jechuu yoo sodaatte taakkaji yoo anaatu miidhama jechuu sodaatte rakkootu narra dhufa jechuu sodaatte egaa tuni waan siifi rabbi olin beeytan kaatee yoo soomante anarra rakkoon dhufti haadharra rakkoon dhufti jechuu yoo sodaatame yoo waan isiin garaa qabdu san rakkoon irra dhuftee wanni sun akka malee taati jechuun sodaatame
yeroo kana furuu dandeessi duuba. Garumaa qabaatan jechuudhaame. Dubartiin garaa qabdu tun yoo haatee soomante gaaga'amni ka isirra dhufu yoo taate. Yoo ilmoo isiin garaa qabdu sanirra gaaga'amni ka dhufu yoo taate yeroo san ni furan gaafa ilmoo san deeyse yoo ilmoo luysiftu sun isii jabaate kafaluu dandeeysi hanga furte san jechuu. Kan akkasin naa hubadha. Dubartiin garaa qabdu yeroon isiin furuu dandeessu yoonin ka'ee soomane ilmoo tiyyatanirra gaaga'amni dhufa yoo lubbuu tiyyarra gaaga'amni dhufa jechuu sodaatte furtee guyyaa achi baate kafalte. Taluu isiftuus yoonin ka'ee soomane mucaahi ilmoo tiyyatanirra gaaga'amni dhufa rakkoon dhufti yoo anarra rakkoon dhufti jechuu sodaatte ni furti yeroo bal'ottichi baate kafalti jechuudha. Malee garumatti waa nama argamanii jecha ilmuma luysisanii jecha furiinsi namaaf hin hayyamamu kana akkasitti naalaaltan. Afraffaan namni furiinsi isaaf hayyamamu musaafira jechuudha. Nama imale jechuudha. Namni imale tokko bakka kana qajeeloo dhaggeeffadhu. Namni imale tokko yoo imala saasaniin tooftaa itti soomanaan furu niyyatuu baate akkanaa beeke. Namni gariin biyyoota arabaa kana yoo laaltu hoggaa ramadaanni seene gara biyya faranjii kana achi yaa'an. Maali? Safaratti ija qabatanii furuu deeman. Boodas hin kafalanii beeki warri sun. Rabbi naman dogoggorsisu warra dogoggoree beeki. Warra soomana dheefa imalu. Yoo imalti teetuun tooftaa soomanaan furtu. Imalti teetuun tooftaa soomanaan furtuuf jecha imaluu baatte. Yoo safarri keekun safara maasiyaa safara diliidhaa tahuu baate safara normaal naggadaaf tahuu fira laaluuf tahuu haajumaa nagayaatiif tahee namtichi musaafiraa kun ni fura akkuma rabbiin keenya isaa hayyame gaafa soomanni bahee fa'iddatun min ayyaamin ukhar guyyaa isaa hafe keeysatti khafala jechuudha. Maalirra dhaabbanneeti rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa quraanatti faman kaana minkum mariidan ow calaa safarin fa'iddatun min ayyaamin ukhar namni dhukkubsataa ta'e yoo imala jiraate guyyaa fuula duraa keeysatti lakkaawwataa jee rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa. خني أكسل العالم نبي كenya صلى الله عليه وسلم إن الله ودع عن المسافر الصوم أكل النبي صلى الله عليه وسلم ربي مسافر الرا صومنا الرا همبسه صلاة اللي جنات قرآن همبسه جي صلاة ركعة فري لما صلاة دبرتي غراك أبدو في تلوي سفترا صومنا درك مرتين غونه جي safarri imalti itti soomana furuun namaa hayyamamu imala dheertuu salaata gabaabsuun itti namaa hayyamamu jechuu. Imala salaata gabaabsuun itti namaa hayyamamu soomanas furuun hayyamama. Jumhurri ulamaa'idha maal jedhan? Lafa hangam takka yoo imale namni salaata gabaabsuu dandaya soomana furuu dandaya. Lafa kiiloometira 80 taqriiban lafa kiiloometira 80 deemsiftu yoo imale namtichi kun musaafira jedhama furuu dandaha salaata illee gabaabsuu dandaha jedhaniin. Safara irra hedduun ulamaa'idha safara kiiloometira 80 yoo imale nami tokko soomanallee furuu dandaha salaatallee gabaabsuu dandaha jedhaniin. Boodammoo qadaa kafala gaafa lafa bal'otti ba'e jechuudha.
namtichi musaafiraa kuni filmaata qaba yoo fedhe ni soomana yoo fedhe ni fura rukhsaadha kun rukhsaadha yoo dandeettii ofirratti arge ni soomana yoo immoo dandeettii ofirraa dhabee dadhabbii fi rakkina ofirratti arge furuu danda'a furuun dirqamaa miti rukhsaadha malee ni hayyamameef lakki ani mirqaanan qabaanin soomanaa yoo jee soomanuu danda'a waan tasuumuu khayrun lakum jeebee soomanuutu irra caala li'annahu qadaaf irra godhurra soomanuutu irra caala hadiisa hedduutu jira Anas bin Malik nabi wajji imallee sallallahu alaihi wasallam ramadaana keessa tuutti gariin furte gariin soomante warra fures maa furte jee namni komatun jire warra soomanes maa soomantan jee namni komatun jiru namni jabeenya ofirraa arge ni soomana namni dadhabbii ofirratti arge ni furaa janiin kuni musaafira furee guyyaa bal'otti bahee khafala jechuu shanaffaan wanni soomanni sababaasii furamu laguu waan jaan dhiiga sunnaa janiin kana gizee garii sunnaa jaan gizee garii laguu janiin ka dubartitti dhufu kana baatiitti dubartii mudatu kana jechuu kun dhufnaan soomanni ni caphaa dubartiin kun hanga xaaharottutti ni nyaatti gaafa gartee yoo rabbi fedhe soomanni irraa bahe jidduu tanatti osoo soomanni amataan dhufne jidduu tanatti khafalti jechuu tun ammoo dubartii deeyse jechuu dubartiin deeyse soomanni irratti hin jiru soomanni siidhaa yeroof amma ni nyaatti gaafa mucaan siidhaa jabaatee fi isinis ulmaa baatee mucaan sii ilmoon siitunis jabaatteef soomana kanaa fi soomana dhufu jidduutti yeroo banaa tana keessatti furti khafalti jechuu guyyaa tokko tokkoon kafaltus torbaanitti guyyaa lama gootus baatitti guyyaa sadii gootus dirqama walitti dhaabuun dirqamaame lakkooysuma furte san guutuu dirqama malee jechuudha bakka kana wanni isin yaadachiisuu barbaadu irra hedduun dubartiidha amata kana guutuu dantaa dhabdeetuma ofirraa dhiiftee hogguma ramadaanni seenuu gahe fatwaa gaafatan fatwaa yeroo tana gaafatamtu irra guddoon sidhaa dubartii bira ani soomana amata dabreetu narra jira akkamiin godhuu qabaa gariin inumaa soomana amata lamaan narra jira jettuutu jira duuba soomana baranaa kana sababaa dhaliinsatiif saddahiinsatiif sababaa yoo xaaharaa dhabuuti yoo furte hanga soomanni amataa gahutti achiin eeguun sirratti hin jiruu beek yoo fagaate ilaa shaabaanaa jechuudha Aishaan akkana jette soomana qadaa kanarra jiru waan nabiin keenya natti haajamuuf jecha amata keessatti yeroon kafalu dhabee shaabaanan eegee shaabaana keessa kafala wanni shaabaanan eeguuf nabiin shaabaana keessa ufiifuu ni soomanaa jette duuba yeroo isaan soomanan san carraa sanitti dhaqqa fayyadadhee anis qadaa kiyya kafalaa jette شوف عايشان أكتي حقا أبا منا itti eeydu ogummaa isiin qabdullee irraa baruu dha barbaachisa jechuudha. Kuni shanaffaan kana dubartii dhiini laguudhaa itti dhufe fi dubartiin deeyse isaan soomanuu hin danda'an furuunuu dirqama isaan irratti jechuudha. Akka jara reefullee mi beek sababuma dhiini sun dhufuutiin soomanni caphee jechuudha. Hanga irraa citutti jechuudha. Jarri kun lamaan keessaa dubartiin deeysetuun dirqama guyyaa 40 guutuun dirqamaami. Yoo guyyaa 40 duratti dhiini irraa cite isii guyyaa torbaan tokko isii guyyaa 15 deeyse isii guyyaa 30 dhiini irraa cite ni salaattis ni soomantis jechuudha. Irra hedduun wanni beekame guyyaa 40tti dhiini sun qulqullaawaa jechuudha. Gadameessa irraa qulqullaawee dubartiin san booda xaaharatti baati jechuudha. Dabree dubartoota torbaanuma duratti dhiini irraa cituutu jira. Suni ni soomantis ni salaattis abbaa mana seetis yoo humnumaa dandayatte walitti dhufuu danda'an jechuudha.
تبرو موت جهفا تا علماء إسلاما إرتي وليقلا ركو أولشو دف صومنا فرو جيشون مال جيشون ركو أولشو جيشون ركو نما توكو نما ركون إسبوت ركو سنرى أولشو دف أكم جيشون غلاناتو بيسين بشان غلاني بيسين بيلدا في نما هند غلاني غوري نموتا غلاني غوري خنا لبو باسوف نما بشانتي غرقامي خنا لبو باسو دف توتي وري بشان وري موطانو بشان را نما باسو دا قبن امتا خنا لبو باسو داف جيچا سومنا فرودن داني جان سومنا وجي وانسان قدو يون دندين ري بلانجزي غري قدودا سومنا وجين بلا سنرى نما ايوالو يون دندين فراني لبونا ما باسون درك اما جان يوهو اكو مخانا ابدي بيسين ربي جلانوها باسو ابدي بيسين ابدا خانا دام سوداف وري سومنا خون وري توتي ابدا دام سيتو في نموني برولين وري اسكيسا راقودة فدأتو إبدا مغالا سيني خانت آمسو دف سومنا فراني آمسو قباني لأنه لبونا ما تبدو ديما واميك أبدو ديما لبونا ما تبدو سن أولشو داف جيتشا سومنا فراني يوخا سومنا عدا إبدا سن آمسو دن دينجتات سومنا فراني إبدا سن أمتر آمسون ندندهما جان مالي رغان كنا وري عرفوا لكم قدا خفل بكما دخون رغان كنا دليلا أدى وما جعل عليكم في الدين من حرج ركو أمتر أولتو دررا أمتر أولتو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب روحي نماسني باسو أفجيتشا دليل أكنا خا أصول الفقه غيست علماء بؤرا قدني وارد تجارا إسا خنق أبتني علماء فتوى تنتاسي سنججو أكما ولي قلتي ربين كينيا سبحانه وتعالى قبروتن ساعتي فوقا درقما توقت خنة أكا إسان درقما سم بهاتو دندهن وجلا في سيفي اتخنة أكما ما أستي أقر خنا وان هنگا خناتو سومنا فرو نما بقاسسا جچودا هنگا خنگا لالتني إرد الديبتني دقيفتني اتلي فيدتن نما بروت اللي في دبرستن جچودا دو نموت برو اللي دف دبرستني فايدان أكا والجيسو سومني خيني هندي أكا سريته رخصة ربين كن ينوغد إسان كتا سريتين أكا اتفايدنو أكا ملت أكا اتفايدن كتا سريتين أكا اتفايدنو والبران جيني علمي رابسين ليبلغ الشاهد منكم الغائب أكا جامسان والبران جيني والمانو اتفايدن واننغا سومنا درا إسان الراتوريف سنيفين أما خنا قما خفلي خنانغاني أرارم تنجي خجيلا يو ربي فد يرو خنات لاليغا وانت كتاكا وللرب بوفني وليادتشيسوني نمالا يو ربي فد ربي خينيرا خجيلا ناغلاتوما جزاكم الله خيرا سومنا غاري سومنا ملكي سومنا نسري سومنا خيري ربي سنيها تاسسو سنين جا جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته